Ebusia mayama wakwaba emra eye so jaman Mpesuaso. Mede waba eye Mpesuaso ewe so jaman ya na baby amigire Adom bridge. Bridge na ngasa originally de enye mahama na eye. Originally utu za kwa menkroma. Wano ne de mnim se tikasi o sekitikitu awu. Na mom refurbishment no de eye John Dramani Mahama na woyoye ansa ye beto aba. Enu tina eso jaman obaka ya sa abra no no ya omutu mu no. Na Adom di subonto bi esi wo so omu fantwa kwan no ne ade a na ehun sem de ja. Ne abapie mo ai. Make I say super lovec phones wa wafa phones a wodo bebre di aba o madaro ma ene ye de eye Mpesuaso de brewo o pe phones wa tu akoton a eye super lovec phones phone bia ya o pe bia tu akoton obenya bi e o no atumi atu akoton nyo no nko American Auto Parts eye AA nei wo mukura de eye hospital e de abraka car hospital ya wo de abra o mo pe so ye ka ho adwuma nko ade a machines ahodo atwetwere wo wo mo aya tete wo mo be yedi na aka mama wo ahodo me na eye American Auto Parts American Automobile oba na automobile wo be hu wo mo ho na watumi akwani ya o ka ade ama wo ne ade ade a ne santi na me no nanti ye tu kwan ye kwa eye eso jaman Mpesuaso ya kane na ye ra o me ya o ene member of parliament and dey member of parliament foforo ele wo ho ye be eniema hudu ekoso e wa ha seye the papa me bone so ne ahwe na yetumi ama amanfo ahunu de ekoso na o mampagina na member of parliament wa hunu ene DC yo wa seye na MC obi bia wa ha no watu ho na mo na tumi aboa e ma ye hu ye nka ko magana ko na nimia me no na na me so jaman ebo share ene districts bebre yani districts bebre bo share mo share yani lower manya ebo share e workpon area mo ho so wo cross Adom bridge na wo kwa towards Volta regional krobia wo ho Japan North Town district inti yani won so bo share opa Japan anu ase nra esoja man mu biem na wakwa yene South Dine nso ebohye ewo enum ni peki for a share so yene Afram Plains nso ebohye unse Volta Lake no enampo na eho baby yene Afram Plains for nso ebohye nti esoja man district ana constituency no district bia districts bebre atwa yen ho ahia na enunti wo hwe depa eweso jamanga traditionally na 3 traditional areas traditional authorities and so jamang na enum boso na akwamu fo na so jamang na so isane ahosom ne ho nsu ewo ho ni potential ewo ho nti yo nipa bebre wo ha na make say I before na majority one a doso pa ewe so jamang ufrin kran ba kure di kan ewe so jamang a obi pie so ya fra no akrad enti atuamusa kosi akura bi de anyase eno wo nsuo no achi ufiri ho nso a osan befa bridge no so Adom bridge the popular Adom bridge eno so asu jamang ha anonso okwa kofa asikuma ekosi enum kosi boso enti asujaman baby aye wono no yan dodo by 2010 census no near 98,000 say ya project as 120,000 2010 population and housing census aye no na esojama ye ndodo ye about 98,000 mpem ediokron awotwe fi 92 presidential election there 92 96 2000 2004 2008 2012 and even 2016 presidential ababia ya to be NDC ne wini ewe sojama here to my NDC parliamentary no so apart from 2004 and 2012 MPP wini you know ni aka nyina NDC in the wini
into voting trend. And on 2 occasions, you had to skirt and blouse. 2004, you had to my presidential and my NDC, and a parliamentary, you had to my MPP candidate. And at 2012, and so you had to skirt and blouse, you had to presidential, and my NDC, now parliamentary, Honorable Kofi Osayamel, son Winnie, so we share the gap in the Abana Yatona. Ultimately, so will be a new comfortable lead. So man, will be winning parliamentary seat. And a gap, it's just about 2,000. After 2016, made the 1,800 plus na a BT me opponent na original MPP ticket. So generally, dodo na ye farmers. Omodo bru, omodo banchi, omodo bayire, vegetables. Ni nyina omodo bi. Ane bi nso eyi nam. Frau a river water no. Efa Esujaman district mu nyina efiri south kosi north. Enti omo eyi nam nso edos bebre. Enti generally adwuma ayeye wa ha no ye wa krachi fon kakra nso wa ha aban adwuma kakra wa ha ye wo hotels ahodo pi nso wa ha a ni nyina nso amanfo ye adwuma wo mu nipa dodo na we Sojaman no ekuafo wodo ebi nso nsusu adwuma ye wo wanga afarefo a woyi nam Volta Lake, and mainly I go for now, or in Susu Juma. Your crop of Fonso, our make apart from a num, aquamu, boso, for no, and I go for a majority, our honor. Your crop of Fonso, or when say any lower mania, a wash it into your crop of 4, our hawk. Now also water a fumu numa and numbo so the other fono a fumu numa no nti majority of the people are farmers na it's an insuna or honor about 14 kilometers of the Volta Lake are available for aquaculture. Yeah, by the TNSA. Yen share then see school block. Na na esasi enya baabi ma enkwada no ama wotimi akom kosuade. Anu nti the aye ne se baabi a yehia entamtema ma enkwada na akọ school no yakọ ball shed said ya obenya baabi atena. Anu nti senchedie in particular I say about 4 or 3 years stage a dan edru because our contractor been some. And that will be a school. Matter say schools be or for no crana, aqua for pay unkonya near decks near the amo or amamo frano. These are genuine challenges. As I said, the current administration actually now building on the foundation. Now what to be provided. I know a few schools are like Saint Methodist and one Africa and say I'm at Ohne Bako. Now Oka more one of the FM stations. It's a genuine challenge. Sojaman Mpesuaso. Now, baby, I'm today ported there. Maternist JHS, or primary and JHS. Now, His Excellency, and I don't quite Kufado. The free SHS in Quadaya and a baby. Now, almost we have a place here. The Mehunu, the M said, I heard 31, 32, 35, 24, 25, 40, and in the Chasam, and one baby be a placement to the class. They did Jano. Now, over conditions, young Quaday, Tim Nom Dishant, you know, our home take. Classroom the dear a bi wo ho
na enya adequate saa na meka no hyeda enya adequate ena de wo ho no kra no asa wotum se ahokyere kakra wom na we mu ye form 1 for wom de we de school and chances ne school and chances ena hwe eye teachers staff common room so a eno ye teachers and trees eneze condition under which a child our form 1 na hwe kwan so betimi asua de that you obetimi adi minister what way that you obetimi Samira Baumia e France Ojowa na sekai wo de yere na wan kipu na yira asema to wo ho anti na down ten wo bo ho ban na se dia wo sua de se mo awo uni table uni akonwa ba che ebe bi o mu si enyi bi ebe o so me bi amamo amu ba table en che na mo de aba betena so ho de aye ne de pacha kranchi boko de wo form say form 3 wo betwero so hwe wo hwe kwan se free SHS wo benya bi na nti wa setina mutimi ye pepani achi de kra me se wo hwe yan ebu anu sia dex back mono dex nipa 3 2 8 back so yen nkunya no so ensan nyi na do na PPF wo hwe matare ya na do na tomato no nti extra ban no adan no so aye ni bi aye papa ye tinuase teachers nso a wo san tinuase awo timi ba e be kan nti emwa ye nkra na ye compound nso no ye besre dan no wo hwe nso a o mebubu etimu a yetimi ti se ebubu kakran se na edan na mutimi no ebubu yewu a betimi adwure gum so yewu nti extra ban be kan ho na wa besi dan foforo amaye na wasan amai nkonya ye betena so ene homa ye besua na daache yenso ye kwakochiro BC na sin ye yetimatro ni better grades ye carpenter na maba me by school me ba bem susu wo mu akonya ne bi akoya ama no yese oba no wote hemfa ntina o school a watua school fees wo say government afa bibia nti say awofo nso yeso yeboa nti na say sadia wo hwe wato uniform a wonim sakola de obesku anka table na akonwa de say wonya bia wonni bi no ye wa homte ya ma homte because nya odi shase no say a waye pen aja no nti no say me ye fofo ma no me ba cho me o materials JHS eso Jamaica constituency here am gusu ginan staff common room na me ginan na emse puno na da no me bebie ne yawuram na ye ne teacher for wedding common ti me bie puno me ra staff common room we ye staff common trees e no mo ti ase na teacher wa ti aduase de teacher pa be ma ke ne ma wa aduase na nsuo to e be ye hu papa because we books ni nya na sum hai enti nsuo to ade e no wo fa abo ne bo na wo de aduane wo fa ye fra say Chomide said Azuma o trading we try ICT any home economics bra na wo table nya ICT de ne wo say oni computer ye ni bi nti ye kire wo blackboard so ana eno anu no nti mo fa no ko exam na be some practical questions ana ye assembly bre because physically na ni hu bi me bo bi e bia nya wo try wo draw wo board no so ana wo ye ne me draw board no so what an artist by force artist nti e be ni den tanet ye nti ai sa de no kire no in abstract nti akola no e ko exam ana se ka se mouse an ka se nia no suro so be so mu se be be kiki na se yi nti ade ne kire na hard drink kakra nso in school yi e wo right opposite the district education office ya ka royal sinche o ye chi ya ye ni ekura se be ka se ye fa these problems mu in school ha ye BEC examination center nso mu si dan ma schools a mu ko si ma schools a wo ni population hwi ni ho nso bibia no mo de ko na se ya project o mo de ko ye wa he o mo start 2013 ton besi na mu nya hwe ma yen nso ye hu boni aya ye aban ti a mu mbo ayen ye school papa nti ye current DC kura oko school wa ha ade aye dia mu ni ba bia mu junso wo ye oba me se trousers junso de me amede adwunso aye ko urem ye ko to urem wo adwunso de to de bi na wo junso na obi twem efuo e wo around njama fo twem na mo hwe to de bi nso na nkora na bi school nkora na bi so bi na mo twem akofie no mo hu ye aso so hwe ni wa ye be ye